Untimi nkaze Nyankopon wanya ade unipa kura saa jatanya obechware ntuntimi nkaze Nyankopon wanya ade saa Nyankopon abɔ no hai no de onya adwuma oba ha ye niska be ma me videos nyina from 2019 up to now onni sika ye nisika ye ni honhom obe fisika ma ena ye nisika be ma saje nti ye mfa baage ma oto form wi oye initiation wi a ko kwewa adwuma but wa adwuma de o de o misbehave wa adwuma mu a me metimi apam wa firi because obi mu ni magu ase Nti obi bia na mo obi bia ka ba my and here nkomo twetwe so efa abrabo mu nsem na ne oye papa bi o hanum se ya oye the grandmaster of African Lodge nti ene no ba twetwe nkomo ba nkomo afa African Lodge ko no ho papa e be chi ane mo akwa aba meje so ye be ka say ya de na ewisi obebo udin na wa maye within the Reverend Ajay Kodie say wa bi dikan aka African Lodge asemi de me ka say within the grandmaster Ajay Kodie nyame yema do na se me dru level bia aka kra na ma dru na aka be say enche okay inti papa ne be kasa fa sani usi kasa your grandmaster of African Lodge dey ne be kan bibia for African Lodge kasa African Lodge ne de ade eye African Lodge society ana se ku a nipa bia ana bibifo nko ape enewum ye ndi buruni wum nche African Lodge promoting Africanism you promote Africanism but I say time and na Bible any Quran enyam bae no kwan ben na nanom nam so a omosum nyame saa kwan no na African Lodge enam so a omode bo mpae so ye de ye non denominational ye nka say ye we SD ni ko we Pentecost ni ko we Roman ni ko we Nkramoni ko dabi obia tuba nkramofo wum akomfo wum asofo wum malamfo wum obia ba ye gino se wo ye African ko ade a se de David kan o se me hu me bri na so me ho ye fe se wo ye nipa tuntum ko ade a ye bejo okay nti African Lodge na de na moye ye hwese nipa ye ba wiase ye besu Nyankopon ade boy na fei ye hu se Nyankopon wo ho na fei ye je di se Nyankopon ne ye ene wo ho na otena bodiem ontia sondam na afei ye adwuma na ye bo adwuma no ho ban ye yiri ye mba ye bo ho ban ade bia Nyankopon bo bia no ye bo ho ban na afei ye adwuma so ya hwe kwan papa e be fa so a ye adwuma be koso both physically spiritually o ma mi wu e be jaw o papa wu e be jaw o ye to ba dia e be jaw o ya ifra e be jaw na yenyina aka bom se yenua bi tofo mu akwan papa ben we fa so be page yenua na obese agina ne na so back eno na ye African Lodge okay so metie we are you are like all other society say wo honom say bi mo homo form me omu kroko ba mo de no it deals with spirituality metie ase a sure spirituality the crown fan be 60 to 80% because ye dware ndro ye animal sacrifice any animal na no so when the crown no more than physical aspect no. Okay. What can be you spoke about sacrifice. In the sacrifice no, why na moye sacrifice no man. And moye sacrifice no say na musia mo sacrifice ifa. Ye sacrifice no you come from nantwie ebe pem akokɔ so. Ana say anoma ananta kraboa so. So obamu a for the first time no wo den takraboa na be your sacrifice na odi nyini hu kakran said you see at some TV and sana be fawa na de training wako ye ha no ye wa chiwade bebre ye ndi prako ye nya abortion ye nkum nipa ade bia nyame abo no be try so be bo ho ban nti we ni achiwade a esombo a ye di so okay sani African Lodge as your kwakwa society sami gidi samu nipa oh sure yes. And there betumi aba be join here. Okay, there are requirements na more maybe a more specific age a more date nearma more day so person from 18 to 25 e wo se wonye nipa a o lodge ni mo betumi adi hu adanse se uyi nipa papa unye nipa bonini na fe eno no wa qualify ye wi a ya mo okoto form na video no twa koto abonten a days ni ntinu first kwa na agi 200 cedis be nene number 3000. That is for forms. Form no 8,500 and na initiation so 1,500 bianco kuo be jiu bibi ansa na wajew kuo ni gini de wi a ansa na wo de no
what you are not fair there aye initiation no e de ama okay nti eno na ye ade a moje sure nti u ba echichim sika no echichimu wo bebre bia oba bia e beko se de asorofo bo asu no yenso ye bo asu saa obia bo se de omo bo asu no yenso u ba ye bo asu de wusie ne bo asu wusie se ejam wusie ye soja no ye wo ehye yinnu Roman for dinim saa de no ye wo ehye ho African herbs ye de aye ehye bi ho a mframa bone abo akọ so saa nipa na mframa bone abo akọ so no na brabom ye din enti o se pu na duru saa na saa mframa na aye din no etefiri ni so na osi kwan owia ye wo herbs a beboa na ma saa mframa bone no akọ na herbs no so no ya mani bi no wadware nduru 4 oba mu na edware nduru 4 ne wadware san nduru 4 ni nyina ye obaye di ho se bia baye na ye na yo na ye wo protection di ho ana afi ye good luck di ho nom na ye dware san nduru na ye wo di bedware a eno so no ho be ye din se de be ya untofom because ene ye obedwane lo china na panyan wawu a amukasa ha lodge for no na ye bibi ye mfa obi nye bibi nti uba ye tware san nduru se de be ya so no ho be ye din na ye dware o semfra boni bia baba so na obi adu akoba bia kochichiro obi aware no ona obi da so dai na ona obi da ni sane mane wan nyina no na ye dware sa nduru ni nyina na sane manate na ye dware lack de se de be ya wonso unipa na adwuma wo ye no lack e be shine na watimi de aboka sane ye osika lack ho asem no won say wo ko bi wo ho no ma omomaska mumko no momaska David ye kwa ejiska Mumujiska muna mumaska. Muyane saying. Obeto form, ubetueska, initiation, ubetua. Busumi yetua dues 50 cedis. It's not so niska kurante meka. Dabi 2026 we yetua dues. So dues na yebetua uniska 3 months kura so na untua dues. O yere wo ayemba, o ma wu ayemba, o papa wu ayemba. Asembia to ayemfiu. Ntimiti o kasa emuji na chese wo se wo sika na so woni o yansa na wa African Lodge. Eni kwan se uwu sika ansa na waba but e wo se wo de wo ye se de o kan na se unya adwuma bia ye ntimi nju ye de ne se adwuma ben na wo ye wo se bia me too good me ye galamsey me ye small scale mining me twika me ye teacher me ye we but government workers no your different package honum you come there but most of times no buy your advice so say pe wan kasa wo adwuma ye wa odia because we teacher ni now be do as enuma yetimi ka say government on tioka every month every day and I say every week but month no say government tioka 3000 na obeko so age ye yetimi nya ho hwe but ye betu fu say loan kura e beka so de koje na so politin back kura de koton ye na enim kwan e do be fa so adwuma no e be big amount adwuma na atumrika e de amount for that one ye betimi assure because yo teaching ye bompae o Togo ye bompae o Burkina yo countries ni be Côte d'Ivoire ye bompae o honum Mali Niger Benin Egypt ba bia ye bompae o honum so ye hwe adwuma na o ye na ye hwe din ni ye no o adwuma we die ese fata ha nti boabo ho si na ye mfa nko ye kwa na wa ye mpae bo ama adwuma na wa betena ase na afi adwuma no eko okay nti sane osi bobo nkronkro Togo ne sankoko ma huhu no platform ya so say okokoko toss bi ni ade nti eno no sa no African Lodge na de ona manasa wana na say ba bia yakobia no yakotogo yako Burkina ninkowi nkoko d'Ivoire say cherepone na Côte d'Ivoire na ye next to amiko mi wi na ma ba elibu na mi nam sa so ba bia yakobia afini du say onse yesi new year ba bia say dia seda ko bia no e say dia seda ko bochro wa say yesen kai ko April no but na ma ye busy and this month we no e say na seda ko ye be ko honso ye kwa video say ho bia e be yi bi na e dia babonten ono de na seda ko say oboa mu ana say sure on the bo ono so ye di kun ko no nya sunsun ba ko pe ana nya honhom ba ko pe ahonhom ni dozun Ntimo jeje free baby. Sure. And no sa no be African Lodge no ha wo te sane wo ye grandmaster wo ko se nipa no be di wachi akobia na. If you wish ye kwai na so say ye ko Togo enti Togo
20th and say bibi sa me I just forget the answer 20th and 27th mu baako ye Togo na baako nso ye Burkina ombeko be ende kwa bia na me ma nko bi because bi nso ho a ono de ombeko no makoye mpaibo e ba sa newcomers na o ma ba no ye de omko ho no mso de omadwuma no msika nyina akogya na omadware wo mo na omo so aba ye dware wo Togo na ye o panin bi nso Burkina sunsun panin bi o no no so ya so ni musi na wabo mpai waka wasma kire ne say be sa afa ni be so no na e bia ma to iPhone say na aba so iPhone 17 iPhone 17 Pro Max na opa so wajum ti fa sika koto ohuna na sadi eno ne ho ide omo bia na kono de o ni ba o nju o koto iPhone 17 bia na kono de but adum fa number ne to ase mo ma ntinu obi pa na yede ne ko na o makodware na waba be basa e ma olaka no ye hye na wanya bibi enso de free adwuma na wo yeni but wo kwa mekere so Togo na wo kono 6 months instant na dwaro na badwuma no beji dwim once but we kita sa 6 months na ano ha se edwo ope we se ane ye ko Burkina ye ko no e say 3 years unya fie unya car unya dan unya sa numbers ni nyina unya sa de ni nyina unya ni nyina wi a then nothing 3 years no e wo say unware ya 3 years e wo so tumwale utim nyaba utim sifie utim toka within adwuma na wo de kono for that 3 years no for 3 years no e wo say ade bia japade anipa ba wiase we so obepen e wo so unya bi so wo sifie awie wo ya adwuma awie on kakra bi so wo different issue bi ana problem bi a obetumi afama ye de akọ okay and so we ba na so be join African Lodge obetumi aka say dey me mpebiem pese me jai mu ko no the problem ni ho bi kwa we misbehavior be yiwadi mo akra mo yini yo am say last month kwa you bi adi de nipa ne yeden de o ye de o ya ho say yembum braso on say ye njijimi for sabi obi ewajimi yenye no na obi ewajimi bia no one mistake or repeating continuously such person we fool entinu we don't mingle with fools into na ya pack was in China fe ya boss ko yenim entinu that is African Lodge unya ba na ebo osu wie na ye ya mambre de mawi a ene part 1 na fe ye ko yenim sa and saying other lodges and NASA men can say other societies if you want na say ko join na say if you want kwampa ko upa join kwampa catch us say for life momo de end say no high known to sao Africanism enya hunahuna even though who join African Lodge kra if you wish betimi akọ join any society a ope but mind you say any kwan so ko join society a odi nipa be sacrifice that one yan twem maw any kwan so ko join society a o me ma kwan mo odi praku that one yan twem maw any kwan so ko join society a e be ma wase Nyankopon abode that one yan twem maw so we can join any other society who African Lodge and so person can join a different society any kwan so flouted the laws of African no say e bia sa lodge na wo join no ni rules ni regulations no ene de no ye pepepa we don't have problem but say e bia omo de no it against ours that one there yampe and the yampe nti either you leave wo na wo join no ye nkofo bebra oma ba ha ko join scammers bi mu asan ba but hay no ba me no o kan meka say yo mate o kwa me no be kra kama but o ko ba me nju bi nti mun ni second chance mo second chance say e bia bibi nti e na ya suspend o there we can call you but Reverend ma hu me kai guy be friend me Reverend me ba think I no ba we some bet if na economy nyankofo bi na omde omse me ba ombe ma se 50 billion no se den am say e Ghana ha say am so e na okona say esi wi a friend me ba 50 billion na am say na Ghana kura yesi ga be $50 billion o papa panyini te se so wutinwa yi sei na wudi akire den na how no ma ye ID card bi say one Illuminati BBB card bi no or the Sunday na am say akwa witiate pa wutiate papa panyini te so obi si fasika bra bagiska na so di akire jonjonjonjon
no koi nti okoi na da na osan na me yi ni film na so lodge me say ni personally ye hia na betumi acha na efi na ekon onye lodge ni bi mpap na me yi ni free platform so na me ye papa ya yi na film ti wo na wa frame reverend na me say sankofo no me ya zan o na me say sa hu o me ya zan adi say na me say you don't know ye me nka obia no aduane engu ono so kwa afa so didi no uko forester ye wo emmo we a omoche mware omo so kwa afa so didi no ntumi nka se nyankopon wanya ade unipa kura sa jatanya obechware ntumi nka se nyankopon wanya ade sa nyankopon abono ono so nyankopon abono so mbe yaza de nyankopon abono no nyankopon abono so mbe na hwana nyankopon abono so mbe yaza tanye de oyaza ne ofa to so ne ho so no na nya se nyankopon abono so mbe no ne de ho no na ade say obetu no wasi wodi ayaza hai no de onya adwuma oba ha ye niska be ma me videos nyina from 2019 up to now onni sika ye nisika ye ni honhom obe fisika ma ene nisika be ma saje ntia ye mfa baage ma oto form wi oye initiation wi a ko wa adwuma but wa adwuma de o misbehave wa adwuma mu a me metimi apam wa firi because obi mu ni magu ase because waba lodge mu no say wa adwuma no niema nkoyi a ye beka say ye wazan enti bia from April kono meko Ashanti region first meko Ashanti region a lodge for no de obema me kwan bia no mekohwe na adwuma mu o emesi ni mehwe na adwuma mu sa mehwe na wo nsa no nyefa meka nse ma wo nsa no nyefa o because oh dan we etimi mesi ni wasi achi ado wo fi achi ba hu sa achi na ye wonsu wa tano mu ha se no tano ne aponkuso boy mu no kono na African lodge for na tututu because ni ade na ye beto sa we eti na ye pentem na ye ma mesi ni nsi wonsi ti mesi ni esi dan be na wasi achi an di man kasa adache ba dimpanifo ba reverend nam cs maton sane akoko na pese wo mpa mam na me hwe ne nsa no se wasi esi dan na achi an na am se mpanifo no matukwan ye de omo ba no ntinu mpanifo no tukwan se honhom su tukwan enti on fa akoko ne nsa ne nko na da ombe ba no mefre no o fra me ma mfa biom ahonhom no tukwan sa me kwa ma ho video bi a o se yes ai honhom no so okodwam okodwam nyina mkodi dwaba high class mi meju unsan be bompa ma bosom na unsi obi dan chia no wanya adwuma obeka se honhom no ni nya adwuma ususi dan na wa chia no eti mi ye hu nsa no sa me mpere bompa ye kura ma but nsa no ye fe unim adwuma na ebia ne ma nkoye dia da wan fine honhom be boa be wasi dan hwe ha kopima wa chia na asa o fe achi bakra hu sa dana me boa o zo ye ba ko asa woni pa na otimi ko asa na makobon pa ye de ewure dan wa se ahonhom no enje wakoko na omo na nsa ba da bi over ene de emfa o me sa me yehu ni sa de amenye ni view kura na no ye tia na guy different o me say anti Robert so say dey do you am na social media no o mgi se me yazan na mo bae ti omo bae na o maye yo mo style ba ko ne bae to bedu ya na o se o pese me di ono ankasa yiska duruma no o mba 5 na me fa ono ankasa yiska duruma no na di 5 years na wawu no nko de ahwe ne o hwe me video be wusi ma hunu am se wankasa o se an me fa yiska duruma wawo no se an ka 5 years kura no wu no di ska ni jana mba na so o mba 5 no panyin no o mfie sen so be 19 to 20 na so mate 19 to 20 no ntu ebedu so be wu adu ochimi jamba no ba no 25 years me bo so an so we are seeing one na o ye billionaire o 25 years akura 25 years onyeye 25 years unu kwanso untimi nyeye masa obi be chinchimu sakura ajiske na firunsam. But we have people who are 25 years you obi sa o de no ho odo ho de say nyina de ho me billionaire but obi no told dem mamdi what ma say me nya billionaire me sika kura no endru billion bia but tina no masa na kura 25 years o papa wu ajaw o de kanokura se sa akula wo yi a 25 years ani papa wu ajaw no o be 20 billion da ho akura ko ahu be wu asa na papa wu ta kura
de me hwena nim za na ga chama yes how how sika na odi be mama iska drama no fako bia adwuma na bra be bom pae wo ha na me ma adwuma ne nkoso na fa adwuma no gya wo mba na tini wo mba wo adwuma ni mu a wo ma no time bedu se wo bewu no na wo mba na hunu adwuma na ni so na ma operate adwuma na ma wo ene de obedidi ho ma wo na na kan so no nyina bedidi ho obi ewewu ma ne ma ye hia fo da wo to di no hwe me that we the reverend say who be so obetimi aboa me de me aye schedule nanka anze offer na me frank am te ase na me yesi ma 5 years nanka 5 years no ma nyes kasene ayi Ibrahim ama mo nanka ma wugu a ka woni 5 years in project am ya sana ka woni mo ambete Ghana ha ka 5 years de me ya no ba ha ya Ghana ka ba ta to e muni pa nyina ka bitime hwe obi nso tire wu no man sem ma usikasa jeko because minim say dey am 5 years me bitime dingwa ya sana ma so dako but no ma be media school me return spare pass ye bie pap ye herbal clinic ye adwuma ne makwafu mo makwafu makoze the cash ne bi musu kura ho a omo kokom ho a omo do ase na no Friday me ko bo bayre nko fie almost 500 in the amount for kobo me ye adwuma o si family schedule ma me then how go and work my friend na adwuma no bosom pai na train wo ma no me ka chance onko train ni ma no munya adwuma oto di oba ne bag im sika bebregum no itu 20 cedi ba ko pe no de ma me o 20 cedi one pe na kwa ne Reverend Joy wase ho otu ni ka pound na kwa ne ko akowe den ha no to ko later mbe ya bisa na mu se san ya ntoroba eti oba o me ya ma na wa jiji ni sika na wa zan nka mbe ba na o ma botu pa na oda no wewu ntimi de hai wunya adwuma emaha sa adwuma mu wade a betumi aba opuso oku obi a emaha hai nkum nipa na emum ye bo nipa ho ban da wan de betumi aba ade bi na pese obo ho ban se wa ware e adwuma sem da wan betumi aba hai nye lodge from kwan ba ha nipa bebri eba ha eba be bo mo pa ye aba be jemwa no ko ba be jemwa na ko bi pa wo bi pe bi de ope bia no ba ye be hwe na ya bo so lodge ni onye lodge ni be even though lodge for no kro mu tu kwan no so onye lodge ni na onu om kasa yi a omo be bo wa ma onu om akọ ba bi om ko bom pa yan bebre ye om panifo bi koko board fo panifo bi mu ba se no om nye lodge for bet om ba ye no ye ko freemason fo bi mfro sunwan e ba ha om ye freemason for but still ye no om nyina abom e ko ye mpaibo freemason ho hye no nso still om ba ha recently bi mu kura fi ho a om ba be John Lodge om free mezi bi mu abruchire me say enlei om hwe video bi mu say om asem na meka om abruchire akokora na Scottish Lodge ene British Lodge ye gam no om free ho e ba ha be John Lodge e wa ase no because ye ha se no ye de ye nye bukulong say kokenkan wi dabi ye de sekan twa ye tete champon fatal so mu ja no bitwa aha sika twa dade na twa ko tete rora posa fangugu so fa we kan fatal so 3 days why aha be wa na kuru na wu sa pepe na e okay ene go master won se me chat won na yemfa yenkomo yemba wi nge tun sa free ni pa bia se e bia wo ye adwuma se mkoso sika se mkoso a obetimi aba be journey African Lodge akrafo ewo puku ase na kumase wo ahwa pankro no na tichima so ye Fantinu town bomani ntu betimi aba be journey ba de ben no wo de frame na journey om na emom ni session de wotwu mu ni bete ye pekura tichima ha ya na obeba be no good evening tichima ha ya na obeba be ni session ama obi ahu sampa we African Lodge na ba ne mpacho on fa number ntu dwa na obi opeso free bi obeka number no na adom de ato ase o TikTok for be Facebook na YouTube for number no ba ko pa na number ye one me number ye one pe just one we got phone me banaji bet majuma de eti me number is 0554 20 5335 0554 20 5335 3 months bia yihia ba ko ehwehwe ye ho se de adwuma sam ni sika sam ko itimisha ukumase itimisha wa dry itimisha utichiman bia e fit bia no e dihia yo platform kese ye nyina ye woso na de atoso na efe ye nyina ya soma bubu ani ji ho a obetumi akọ asole wo ye kramo ne obetumi akọ nkramu de wo ye bia no obetumi aye na fe waba na
ye nyina aka bom na bibia kama se wani ji hu so be join association so na bia o kondo so be hia me a betumi afrɛ me na oni me adi nkomo de opi bia no ye behwe na bibia koso kama me video we me da se mo etwa to bia o yo ba wow wonyim na opa wo mra dura obetumi aba na waba begibi se de be ya okodu ntema okodu a enche kra pa na wawo na ona wo sene no etinu wo ba bia wo bia no woni me kasa mepebi e de asende mepebi de asende na emom ye de abepa na eye na waye ye mfa na mono so enye ye de sumnam a ye dry fish to say amane so anum ni sa anam no na nsesa wa kra obetimi de aye sankwan no abenuru no na wadibi ne bo onye de ntini wo frame a e kan wa asema mesende obi ba bia wo bia na wo so wo yerenyim ana wa wonyim na nyame abomadan we de nyinsem bi ahyewa bomodi na bra na bagibi na ahoto embe me abomodi na de den anyi se me pebiu me pese ko bi nyim hye ma nya bi obi shada nyem obi shada nyem se we obi ara ndi ma so edu da so da mo wa banyi ma hye bia no me gina ja ye hu kwam papa ye de fa so nya ge oba ko bi nyem ye fichiro ga ga so fa me hye me sa mi nya me se ka me se ye de me kwante na obeba ya obi afa na ka wasem ande me am do be ko me am do be ko obi ante na wu ni se aha na ka ja ye hu kwa de be fa so me nya obi ode me kwante na se ma anyem ni ba na ma ante na ante na so chabo sa na last me ne ka so kwa buruchiro nya mai last year mu ba bi but oba obe frame so obe on frame nti aja me twan no me fe so obi ode me ko ho obi amba me we de bobo ho na ochi besimi on fa me ko na wasem me ko akoto ni kama ni beti pa se ja wanyim bradi gan hana kama nyim obi nanga wanye ana ompe se ka me sheda twema nso kakra na asem omuka na na ka asem na he na gana fonya we se manyim obi manye minya asem no mani agi wanya asem ohu nyanza grandmaster obi otanya asem bi ohu nyanza sa hwe upese ohu nyanza pa tanya asem hwe wa bo se na wa ha se obi asem ba na watwe no me de mpem asem ohu nyanza ada sa za ya otu ata ni nya asem unya asem pe wa bo se wa dwenu be start se ma menyi si na dwenu ha se eye adwuma be se yi se regulate very good but otu ha umpa asem na asem ba na yem hihyew na dabi we sa yamwa tanya asem yo medo bibia se wow share me wow comment wow like medo bibia se ye de na edwumade abawie na mekamfo Kodia Media Institute amo bibia na nagin central adwuma ho say journalism say DJing adwuma bia efa Media Institute bia no de wani bepiem ewo Kodia Media Institute obebo na afin so Kodia Herbal and Spiritual Center say physical and spiritual illness bia no ofro mo na de wani kokupiem wo wana so ya obesa o yare kama medam asem